mukunzi wa RW-KIGALI kugira ngo komeza ugire ibihe byiza cyane. Uyu munsi rero ibintu ngiye kuberekana ibintu mwansabye muri benshi, gusa nubwo mwari mwabinsabye mfite gahunda yo kubikora. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ngiye kuvuga kuri binance. Duherukana ndi gushyira amafaranga kuri binance amadolari 20 ndi no kuyashora muri binance in. Muri binance in rero niho nari nashyize amadolari amwe nyashora kuri coin yitwa AXS, nishyira amadolari 9. Hari indi yemaniya nashyizeho amadolari 10, ndetse ayo maniya nkaba nayo narayashoye muri mu minsi 29. iminsi 21. Iyi minsi rero 21 ikimara kuva gushira bahise baya redeeminga bayazana no kuri spot wallet, ngira ngo urabibona. Ariko aguma muri crypto ya ni, urabona mfite amadolari 15.67. Aya madolari rero yavuye he kandi nayo narashoye amadolari 10. Nukuvuga ngo bari kunyungukira 29% mu minsi 21. Ngo nane nashyizeho amadolari 10 ndakuba 29 ngabanye 100, bari kunyungukira amadolari 2.9. Ariko noneho mfiteho 15.67. Aya ngaya rero ndakuramo amadolari 10 nashoye, ndasanga ko mfite amadolari 5.67 mu minsi 21 gusa. Kubera iki rero bari kunyungukira 2.9 akaba yabaye 5.67. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byakubitanye nuko iyi crypto ya niya yazamutse, byakubitanye kabisa. Bakimara kunkorera redeem, iyi crypto nayo ihita izamuka, anariyo mpamvu aya madolari yabaye menshi. Hanyuma hakaba hasigaye AXS nayo narayisevinze mu minsi 30. Urumva ko harabura iminsi umunsi turi tariki ya 14. Kanze ndebe ngo hashize iminsi ngahe, ariko byanga bikunda ni iminsi 21 cyangwa 22. Nkuko ubibona rero ni iminsi 22 niyo ishize, buriya harabura iminsi 8 nayo bakayanzanira. Iyi ngiyi rero yari iy'iminsi 30, bazanyungukira 32%. nkaba nayishyizeho amadolari 9, ariko akaba amaze kuba 13.99. Ni ukuvuga ngo amadolari 9 rero niyo narashyizeho kukuba 32%. Bari kunyungukira 2.88, ariko niba mfiteho 13 aka kanya n'ibice 9, gakuramo ariya ayo nashoye. Urabona aho maze kuhagira 4.9. Ibi ngibi rero Binance ni ahantu washyira amafaranga yawe ukunguka by'umwihariko. Urabona hise aba 18 tukibivuga, ahise aba 18. Ni ukuvuga ngo rero aha hantu hakorera amafaranga gusa mu bantu bajya investinga. Nze nabyo mbivugaho gatoya. Urabona tuyasevinga hano kuri simple in, ngira ngo nabivuzeho. Urabona tuba dufite flexible, tukagira iminsi baduha iminsi 30. Hingi iba yaratwawe kera, ahubwo nk'ubu ngubu nayingiye hari yo gusevingamo. Abantu bo musevinga muri flexible zira percentage muhabona rwose, zira percentage muhabona araba yakungukira umwaka wose. Mu gihe hano muri lock nk'iyi ngiyi iminsi 21 wara ya rockinze ni muri yo minsi gusa nyine. Tekereza nk'aha ngaha wihanganye iminsi 120 bakungukira 121% kabisa. Ibi bintu birakora, ndetse ushobora kuzisanga yanararenze. Nguko rero uko nabikoze
ubu ngubu icyo ngiye gukora, ngiye gufata aya madolari bashyize kuri spot wallet ari bakuye hariya, ntishyirire nyabikuze kuko nshaka kuyakoresha. Byari ibyo rero. Utarakora subscribe niko kanya, nawe ugiye gukora Binance niba kubaza referral ID ngiye kuyishyira muri description, uzabashe kuba wayishyiramo